Ils dodici de circladur eisi puspesci lunch, la Coppa Mondiala de Balapai in Chaiva. E io 1863 è venuta fondata la prima Unione de Balapai Mondiala. Mo, co eisi venuto per quel sport giuven, il più popolare sport del mondo? Avon circa 2 milioni vivevano ils Maya a Mexico, con una cula facevano ils rituals per ingraziare al soleil. In quel liug han in un flau malets vit mirze praits crap che simbolisescen ils giucs con cula. Suenter il ritual devan ils Maya con quella cula, e giug aveva diverses parallelas col balapai de dots. Duas squadras devan inan contra l'autra. Ils giugadors stuevan tre la cula sur l'ur de la plazza dils adversaris. Els stiava motoca 4 gadas la cula col spais, la braccia davon, ni col calun. Dil medem temps devan els guerriers romans in giug con ina cula. Quel nominavan els harpasto. Quai era in giug fetg brutal, con quai che l'era tracciau scotrenament pils guerriers. Sin la mesins la bretona veniva montau e lucciava il centenè in len vid ina plonta. Quai era lu il gol. Suenter s'entupavan ils habitants de duas vischneuncas ter in flum ad encevevan a giugar. La cula veniva per gronda part portada culs meuns. Aia stiava venir stusciau a teniu gli adversari. Tutti ils habitants se participavan a quel giug, a quel cuzzava bunamain il entir gi. La fina mira era da toccare la cula vid l'en che era fermaus vid la plonta dils adversaris. Pli tard devan las universitats engleses in semejon giug che veniva nominaus football. Leu eran ils plats denton pli pins ed ils gols eran marcai con petches da len, per quai devi certas reglas. Per quai ch'ins stiava e una dina stuscià ils adversaris avevan squadras pli flaivlas negina chanza da gudignar. In sia desperaziun ein giugadur ciapau la cula il meun ad ei curiu sur il plaz. Quai era bolubiu. Quella idea è denton venida surprida e certas reglas en venidas midadas. Per quel che il football, quando si conosceva il da quai temps e restaus il medem, han il 1884 reglas per tutte le universitats venidas scafidas. Denter auters savevan ins bu semplemain prendersi la cula culs meuns, mo scella era von e l'aria. Il 1863 è venida fondata la prima Unione de Balapai a Londra. Leu han tutte le reglas venidas strihadas che lo bevan da prender la cula culs meuns. Ussa avevan ils flaivels de pli chances ad ascia a il Balapai se de resaus. Per fa eveniments internazionals sco la Coppa Mondiala ha venida fondata il 1904 la FIFA. La FIFA è l'unione teciala del Balapai. È un gozzo organizesce la FIFA turniers internazionals a fa reglas per ils giugs.